Ketengsi kardam kadu kawe karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do anafans tame la pen pini la so video long nalitum hanake wan pi la bangke koson se nalitum pension ka applying jima la so puthak se na than pechini ponik po kladang la pen detail salam la bangke nalitum la so video long si thek pon long ikpo jaw se nalitum la so YouTube channel na anta subscribe kelang plote present pen subscribe ikon la pen videos tame nalitum share ponikon tane non pension ka planning ji a process le lang pon nang la pen che than pon nang tangte non pathek pen lang pon nang la pen che than pon nang ko son se widom pension puthak ka apply jima mate Indira Gandhi national widom pension scheme la so scheme a puthak lang pon nang kicheng sila so scheme a fan ka apply dun ji pulo tangte na litum BPL category nang ji la pen BPL ID sta me do igwek nang ji lada kitok pon ating pulote la penola ka apply vek abang phi abang 40 years pen athak nang po la pen ka apply vek abang phi la bang ke heme pi vek nang ji puta ladak bang tok pon no la si copy pi document si kenang ji la so puthak stame non la so video long lang pon nang la pen ko son si ka apply nang ji ma la so puthak chethan pon na la pen nalitum form long ikji hola so form ba nalitum fill up na po fill up that pen phi nalitum kuna si ki thondam neng jima pulo tangte ladak sta ki tok pondola gaon panchayat mate VCDC la kalte VDC kalte block office tong dam pen sin nalitum la so form bangke samit dam nang po lalo tangne non nalitum ma thai form kuna si ki long ji la pen ko son se form ka fill up ji puta matha thai pen matha nang ne form bang na litum na so website long dak pen long pon exin na litum la so scheme ka apply ji form la bangke non ko son si form ka fill up ning jima la so prasta me na piklang pon ekpo screen long na litum theklong ji la so form na litum computer kula long sta me long pon exi kali pulote nili amo na piklang pon la so website long pen le download pon ta chok exi kalte nili fan na hombre gon nili sta men na litum man la so form na send ekpo la pen ki cheng si na litum ladak pen ki thom scheme do pension scheme la bangke IGN NOAPS do la pen IGNWPS la pen IGNDPS stame nali tum kicheng si la so option nong le tik pidun ikon la pen ka apply vek abang phi photo la so dim pa bonang po la pen name of pensioner la pen pensioner father mother amen kali pulote pensioner husband kalte wife amen stame nali tum dak pen fill up dun ikme la pen genders tame nali tum dak pen fill up ning jile bangke kinang sot la pen gender fill up on ik det pen api date of birth nali tum dak fill up nang po kicheng si date la pen month la pen year nali tum dak tok do nang po la pen proof of birth nali tum copy si da kipi dun ma aadhar card pen chenglok birth certificate ba voter ID lahai nali tum la somen bang tok do nang po copy si proof of birth upon dak documents kipi dun ma so documents men tok nang po la pen category nali tum dak thek pon long exi category nali tum dak pen chong wai pon nang po SC ST OBC mate minority general labang kenali tum si chini la lapen puthot do tulang address nali tum lapen fill up do nang po lapen village mate locality nali tum tong nang po gram panchayat ward number nali tum tong nang ji lapen sub district kalte block amen nali tum tong do ningo puthot dak district amen fill up do nang po district fill up ponik de pen api puthot nali tum dak pen states tame ki tong do nang ji kinang sot lapen pin pulotang te pin code lo lapen puthot dak dulang aadhar number lapen ration card number lapen voter ID numbers tame nalitum ladak pen kipi duneng si kenang sodlo la song deng fill up tang thalo pulte puthot page 2 long dam thulo nang page 2 long ka fill up oneng jila bangke BPL details nalitum dak pen fill up nang po BPL detail year aningkan komanto hot BPL card ma la sod card aningkan sedak fill up dunang po la pen location la pen family ID number family ID kunat se longji ma pulte nalitum ration card long stame longji kali pulo tangte pe job card long stamina ni tum long exi la pen member ID stame hodax do ik typo la pen hola ka apply vek abang pu mate abang phi abang disability pension panse apply pulo tangte la pen certificate stame disability certificate stame tok don exi la pen type of disability dak aking makai no ari makai no la ta tok nang po jong se thangte me at pulo nani tum na so adimba fill up don nang nelo la pen det puthot bank account bang kenang tum dak pen number bang ki pidunang ji kinang sot no
details of bank, post office account of pensioner mate kimenai lo nali tum nong jong sido pulte post office account si kimelo so post office account number nali tum ladak pido nang po lapen kali pulote nali tum kapre ka bings tame pido nik me lapen dak pen ki tok po neng ji ke ajata velo fill up neng ji lapen signature ladak pinang po tham inspirations tame chok ji lapen signatures tame nali tum pido nang po lapen counter signs labang ke nali tum nahokle endam tame counter sign labang ke ala counter sign verify verification officer laso copy officer ma medical pen ma mate nane em long ma kapre ka dim benta en pon men alitum counter sign da bangke nalitum chiniglo lapen amen dak togik po alang litum dak dictionation copy ma latana alang litum togik po lapen la sub form la bangke nalitum kit hondam nengji labang ke nili amuta pulo blog office tong dam pen thon namon la pen documents ko ppc ki pidu nang sima pulo tangte nalitum ladak aadhar card pencheng log voter id ration card job card la pen bank account details la hai sin nalitum pidu nang po la pen tenene pin pen nalitum dak photo bange pa bondo nang po la pen la so form thon dam igo thon dam lo pulo tangte submit dam lo pulo te 1 week but 2 week ang pong pen SMS nang le exi mobile number lo lapen SMS nang sinang le lo pulte nang litum so pension ali bang long don ikpo lasi lahelo offline ka apply ji a process la bangke lapen online ka apply ya process ban an pipon pela nilitum Assam state long bangke lapen online jong si apply cheng lo pulte so putak stame ni la so YouTube channel long pipon ikpo lapen than pachini pon ikpo nalitum la so video kan maser on serigo karbiang long rasta me pela ignang lapen pachini ignang lapen la son update kilong verji apan pura nalitum la so YouTube channel la bangke tinini pin pen subscribe igon tang de do me thak me kadu kavi kar british 2.0 YouTube channel long kira aradu advance tame nilihin pen kardom to change your